Assalamu alaikum, урматтуу Талас Жаңама YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, мекендештер. Бүгүн 24-декабрь. Талас шаарындагы мал базарды дагы мен силерге тартып чагылдырып берем. Видеого кайтпасып туруңуздар. Биз өткөндөгү проектибиз боюнча эч ким номер жазбай атат комментарийге. Муктаждарга үй алып беребиз деген проектибиз бар эле. Муктаждар болсо номериңиздерди, айлыгыңыздарды калтырыңыздар десем, эч кандай түшпөй атат. Бүгүн дагы силерге кайталап коеюн. Биздин бизде муктаждар калбай калганбы деп дагы жакшы күндөн болот сүйүнүп коюп атам. Же муктаждарга балык эмес кайырмак бергиле дейт го. Балык түгөнүп калат. Кайырмак берсең өзү кармап жей берет деп. Же балык аба берип көнүп калышканбы, кайырмак алгылар келбей атканбы, кыскасы мен түшүнө албай атам. Эч кандай түшпөй атат комментарийге. Дагы жарыя кылып коеюн, муктаждар болсо айлыгыңыздарды, телефон номер калтырып коюңуздар. Кудай буйрса жакшы үй алып берип кайрымдуулук кылабыз, Кудай буйрса. Жардам берем деген адамдар, салым кошом деген адамдар аябай көп. Калуучулар болсо дагы бизде төмөнкү номерде банк бар, ошого салып чегин жиберип койсоңуздар, аманатыңыздарга 100% кыйнаттабайбыз. Немесе тартып берейин. Бүгүн туугандар дагы аралай албайт экен. Мен бүгүн да өтүп кийбей келип турмун. Кургак экен деп ойлоп турмун, бирок бир аз чыла болуп атат. Кой канча болуп атат кой? Сатып алган окшойт. Канчага? 6 тегерек. Бирөөнү 6-дан бы? Ооба. Арзан го э? Чоң кыргыз койлор туугандар 6 тегерегин алыптыр. Бун сатып алдыңызбы? Сатып атат, э? Канчадан? 8,5 болса берип көрөйүн деп атам. Бирөөнү? Ооба, 2 тең. Бирден 8,5. Ар бири 8,5 миңден. Мал арзанбы, кымбатпы? Ооба, така ойлогоч. Баасын айтып коесузбу? Мал эмне болуп атат баасы? Баасы арзан болуп атат. Мал дагы арзандап кетти дейт аны. Чөп кымбат, мал арзан. Канча экен койлор? Сен айттыңыз да? Иә. Башкача сен Баасын айтып коесузбу? 12 миңден. Туугандар, колубуздан келишинче тартып атабыз. Кээ жаман комментарий жазып коюп атасыздар да. Атканды билбейт экенсиң деп. Мен эч кандай сиздерге милдеттүү эмесмин негизинен тартып бергенге. Алтындай убактымды коротуп, элден кабыл жеп, бутумду чыла кылып, аны монтаждап киргизип, билинбеген менен чоң мээнет талап кылат. Же мага YouTube деле акча төлөбөйт. Колуман келишинче жакшы тарткан аракетим кылгам, бирок ушундай туура эмес комментарий жазгандар жерде таң калам. Мага акча төлөп койгондой сүйлөп атасыздар да. Жада калса лайк бастыра албай акча төлөмөк тургай. Мага акча төлөп койгондой мени башкарат кээде. Жаман негативден алып болуңуздар. Мен колуман келишинче силерге кызмат кылып атам, элдин кызматы. Бул сатып алдыңызбы кочкорлорду? Канчадан? 15 миңден, э? Сойгонго даяр экен, э? Сойгонго даяр, чоң кочкорлор 15 миңден. Сатып алдыңызбы? Ооба. Канча болду? 27, э? Арашанбы? Ошондой. Арашан экен. 27 миң. Иә. 2 тиш. Силердики кайсы жигиттер? Арашан кочкорлорбу? Билбейм андай. Канчадан болот? 35. 35 миңден чоң кочкорлор экен. Жок, мен билик менен сүйлөп атат болом. Кочкорлор канча байке? Бул алым 24 ка. Бул 24 алым, э? Пародасы эме? Мен парода. Булчу? Буларды 14 отыр. 14 турат. Сemiz экен. Кочкор канча кочкор? 25 отыр. 25 миң. Жок, ой семирди. Күчүн жок болот экен. Кат семир. Кочкор канча кочкор? Өлмөймүн. Ооба. 33. 33 миң. Ну, козу канча экен козу? Я, эркекпи качуу? Шишек. Шишек. Союңго жарайбы? Мити бар экен, ортодон үйдө. Канча экен?
Ya. 11 Yani. Satı aldınız mı? Yok, satılmadı oldu. Kaç eken? Görsün, sen misin? Şeyimize. Erkek uğra çıkanı. Kaç eken bağısı? 12. 12 mi? Hadi kanay. Mal arzan kımbat. Ya. Arzan kança bular? 30 15 mi? Çöp kımbattağın sayın negizden mal arzan da tutkanlar. Çöpünde bazı mal var bilip verem. Çarba koylar ança eken çarba koylar. Neydi yok bu? Kaç karı bu? Kaç eken? 20 ya. Soda жүріп атат, сода. Тартып жакшы сода кылды. Қана ке. Мына содаңарға ел күбө болуп атат. Не болуп атат? Ким мога сода жүрүп атат, Оғошкорго? Канча берип атат байке? Байке, бергениңизди айтсаңыз ел уксун. Беріңіз. Канча берди байке? 16 беріп отыр. 16 ya. Siz kança da otasız? 20 atır otası. 20. Koçkor kozu. Koçkor kozu kene. Araşan bu bu. Yok. Kırgız kozundayla. Bundayla gider. Bunday ortadan bölüp koyup özüңөр bu. Et bağı. Böyle kesin beriniz. Ettim, son bayit verdim sana ben. Kança verem dedi. Ya. 16 jarımga berem dedim. 16 jarımga berem dedi. Siz 16 da otasız. Oy 500 so'm bo'lib qolibdi. O'rtadan bölüp qo'y. Ayda bölüp qolay berem. Qarama, YouTube'ga chiqib otasizlar. 250 so'mdan. Qarama bayka. 250 so'mdan qochmay. Yok. Kaçtı? 250'miz. Aramayla kaçtı? Ola bitip qoldi tuğanlar. 500 so'm o'rta bölünmey qoldi ha. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 25. 25. Araşan mı? Araşan da lebesin. Kırgız ele. Kulağı çoğun mu araşanlarlık mı ya? Atağın kulağı çoğun bolsa da şunday. Soda жүріп атабы? Мынакей, ел күбө болуп атат, содаңдар. Канакей, ким канча берип атат? 4-төн 50-ге деп атат. 4-төн 50-ге. Шунда канчадан айланып калат экен? 12,5-дан бы? 12,5 миңден, э? 11 алды. 11 алды. Ой, мо етін салыштырбайм, етін салыштырбайм. Байландым бул. Эме муну эми соёт эми булар мал. Койбойт, малыкка. Сиз канчада атасыз булар? 23 19. Болушу канча, болушу? 19. Siz kançadan beri atасыз? 12,5. 12,5'dan, э? Soda ortada ağız eкен. Сұраған баа менен сатуучунун ою аябай арыма бар болуп калды. Ортосын биле албаган. Bu kozlar kimdiki ya bir koro? Bu kim ki sizlerki? Kançadan başta olur? 5 4. Uzunluğu kança? 3 metre, 2 metre. 3 metre 5 bin. 4 metre. 2 metrelik mi bu? 2 metrelik 4 bin. Numarını ayt koyç. 0500 Hı? 19 31 21. Hayırdan bu? Turkaz. Bakalım. Dostavka var mı? Dostavka maşina. Maşina yok. Bu bir koro önüne araşa mı bular? Bizdeki. Ya bundayla kırgız koylar bu. Kol arasan. Kol araşan deydi. Kızıl kozlar eken. Kança bağları? 13. Urgaçı bu bari. Jasta tuğulganlar da. Nomerini sayıp konuş. 0709 85 06 08. Qayerden bu? Tüytöden. Tuğanlar eğer şunday koy izleyenler bolsa. Uyda var mı daha? Kalan yok. Bolğan uşul. Bu eçkilerçi ya, çevişler. 8'den ulaklar 5'ten. 8 minden, ulakları 5 minden. Draybuka ança draybuka? Assalamu alaykum. Qandaysınız? Kaça? 24. 24. Çok paska hocaya bir gün.
birile fazla. 220 ga. Çöp maydalaymiz ya jam dagı bu. Çöp, jem, universal. Çöp jam universal. Nomerini aytıp koy. Motoru 709, 709 24 04 76. Motor alüminyum Yerden ağa rучной. Çöpkede turgan. Apparatlar kaçtan 6000 so'm. Devam öteyine. Arabalar. Beskamerli standart. 6600. Beskamerli 700. Beskamerli 700. Döngülüklerin ayarını var ekan bu. Tablеtka, запаска. Матит инструктор создан екен. 13 000 сом. Запаска матистики. Купица фиктики. Ең гигант шоу екен 13 000 сом. Номер айтып қойшы. Ya, Номер істе. номер 706 10 80 90. Қаяқтан боласыз? Покровка. Покровка, иә? Таластың башқа айылдарға доставка бар ма? Hareket kılas. Hareket қыласыз. Мына туғандар шалып қойсаңыздар, ушундай араланың түрлері бар екен. Жеткирип та беришим мүмкүн дейт. Арабанын түрүн жасайт экен. Өзүңүз жасайсызбы? Атыңыз ким? Samar. Самар деген устака. Жакта жакшы ассалам алейкум көрүп көрүчү. О, ишим бар, кийиз го. Өтү канча экен? О, байке, өтү канча аны? Assalamu alaikum. 4,5 миңден. Каяктан чыгып атат булар? Бишкек. Бул валенкандар ролун ойнойт го. Тугандар валенканы кийип, ага галош кием деп булар болбойт экенсиздер да, караңыздар. Сонун экен. Bizde ayırması çok. Özüm krasный. Аттар канча аттар? Канча ат? 150? Жоон жакшы ат экен, а? Ана бир айландырчы көрөлүм. Жашы эмне жашы? Кунан, э? Сеники канча сеники? 200? Kimden öneri var? Bulakka ya? Hayırdaki? Manas. Numaran kaçça? 501 85 64 91 ha? Ana bastırç. Cay onu hemen süzdürük koş. Ana cay ne oldu onu görç. Siz o jakşele? Ne öneri var? Нападающий, защита. Защитан ку. Катысып өткөндөн да. Жакшы өткөн да. Жашы канча? Кунан бу жаңы, жаска düştü. Канча экен? Жакшы экен. Канча бердиң? Канча берди? Koştu mu? Берелек дейт. Ya. Бул сал берип көрүңүздөр. Estenleri atlar tek pilot mu? Sağ ol. Estenleri bir defa şey olsun. Мал көп тугандар. Аралап тартышта кыйын болуп атат, тура түшүнөсүздөр. Жерде дагы бир аз чылап болуп атат. Канча байке бул? Тайбы кунанбы? Жаска кунан, э? Породистыйбы? Кам бар экен. Бир асындай бастырдыңыз? Ойнап атат, жетенезден ойнап кетип атат. YouTube. Kança ekan bayke? Басы канча басы? 200 миң. 2000 доллар. Ha, 2000 dolar. Qo'z qay ekan tuğanlar. Boyun qarаңызlar. Жоонун мүчөсүн. Qayerdagi bayka?
Kazakistan'dan çıkan. Қазақстандан шыққан. Katlarla kılıp koydu. Тай өзі Қазақстандан шыққан бы? Же атасы бы? Özü çıkan. Қазақстанның тай екен тұрғандар. Неме, номеріңізді айтып қойыңызшы. 0502 0502 14 14 42 42 42. Қайерден боласыз? Орловка, Ақтөбе. Ақтөбеден, мінекей. Жақсы жылқы іздеп жүргендер болса, $2000 дейді. Қанша беріп атады байке? 130 берді жана. 130-қа бербей атады екен. Қанында эмне бар екен бір күліктер бар? Англичанда отырған, англичан аралаш. Аңгыл аралаш екен туғандар. Тай қанша тай, я? 40 мың. Тай 40 мың. Тайың қанша? Я. 70. Сіздікеш? Мен 45-тен сұраттым, о еркектің ұрғачы. Еркек. Екі бір айырым болды. 45-тен. Не жөтіп кіріп атады? Сақо айырып келеді жаңында. Сақосы. Айырып қалды. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қандай жақсы жүрсің? Не, саттың ба бұны, алдың ба? Жоқ. Сатадың ба? Жашы қандай? 3 азы. 3 азы, емне ұлақауы? Номерін айтып алмас. 558. 558. Hayır 558. Daha 558. 835. Emne bu? Защита, нападение. Нападение, значит. Нападение. Универсал. Жақсы келдің. Басы қанша болшы? Я. 300 мың деп атады. Тай қанша тай? Тайын бағын айтып қойға. 45 мыңнан. Олар менің кешіресіздер бүгін. Жылқы жағын тартыш қиын болып атады. İçine aralap giriş tabi mümkün emez болып атат. İçine қоопсызданып тұрам, тегеп жүрбесін, жерді айтшылап олады. Бұл жағын өте өрейлі. Ем қолдарда Құдай берсе жылқы жағын өтіп киіп тартсамы деп та ойлап атам. Семіз уйлар қанша екен, семіз уйлар? Бұл уйлар кімдікі екен? Қайсы? Музосы менен бе? 97 миңге. Ну, сары уй музосы менен, а? Қанчанчы туыт екен? 4-3 туыт. Қанша sütü бар екен? 15 литр sütü бар екен, қараңыздар. Жеңі чатырап тұрды оны. Жақсы екен, 95 миңге. Бұйырсын кем алады, а? Сода жүріп атау. Қанша oldu? 70 миңге. Боз екен, а? Қаншанчысы içindегі дейін? Sağınдағы uşu кезде? Sağını da var o. Sağını da var. Kaçan tuğut eкен? Ya. Keçirek değil, 75 ki. Kaç eкен bayka? 70. 70 ya. Kaç eкен uşuluğu? Gitti mi? Kaça da? Ketken yok satlat. Satlattı. 100 min. Çoğu eken baylangan soğum. Gitti ki. Boz gel. Ha boz bu. Ayol senis mi bu? Baylangan. Ha baylangan bozu eken. Kana ke sağını? Torpağı menen mi? 85 min. Kaçancı tut? 5. tut. Sütü kaça sütü var? Ya. 10 litre sütü var eken. Joş bu? Sütü kaymak dolu? Жақсы екен. Сода жүріп атады туғандар. Құдай бұйырса, үшті сияқты ойларды алып берсек, мұқтаждар егер нөмірін алып тұрса. Екен, жақсы не бай екен? Желін көрінші. Baka қатырақ ел көп olsun, ел көп olsun. О, YouTube'da. 75 bir adam. 75 беріп атасыз. Sizce? 80 görmей тұрмын. Бербей тұрмын. Қошқондық құда. Бер, кел 75 кел. Өкөз наразы көп төлемес екен, Ооба. Biraz эле екен. Biraz olup ber. 75 kel, kel. Ел көп. Sen түш, мен қосайын. Ортасын қылып қоғала. 77 Мен жарым. қосайын деп жатырмын ғой. Сен түш. 80 көрбей Мына бұл кісілер айтып жатыр түстік. Ой, 77 жарым мына кетті. Oldu mu? 80 көрбей қошқондық құда. 80'e biraz koşarız.
Al birinchi savdoga kelmaydi bo'ldi ikkinchi. Anda sen soda hoş gelmeye kalıp. Esi torbog'u men o'zili. Torbog'u menda. Lan buqa torbog'u bor. Şırgın. 77 bersin. 80 ga berdi. Her kim her qanday aytaveradi. Ala turgan kişiniki de. Darto'da 70 ga satib ketib qolmoq. Ha, tigi bu da 7 oldu. Ketdi 77 ga. Yo'q, Bering sana. 80 ga berdi. 80 deyim hech kim ko'rgan yo'q. Aral 3000 so'm ekan ham. Tigi bu da öyle. Süper. 3000 so'mda aqchada hozir. Yo'q, aqcha qo'y. Nima qadar so'ladi? Sağa nima qadar ayirmas. Ek baş oladi. İyi. Gel. Ek baş bo'ladi. 80 ga bu qada. Qachon turibsan? 2 ay 15 kun. Gel babu. Şırgın. Hadi versen son çıkma. Ezam. Ezam. Nizam qo'y. Şırgın so'dam. Yo'q. 80 ga eldim bari surot. Hep bu yoqqa tushib o'tirgan. Bal. Ana bergile. Bereshenini ko'rg'izkilar. Qana. Ketdi. Kun chiqmay alersiz. Muçuk bayalı turganda. Baykenin sonrası hatırak bo'ladi kishini. Men eng arzon sotdim bozor bo'yicha. 80 ga bermayaptim dedi. Biz ko'rgan yo'q 80 ga bergan. O brat. Bu yoqdi bayke. Qaramasa, Uy, jag'ib turib, inchaytal ba'zina jarasha yaxshilab berdim ba'zina. Alasizmi? Boshqa bermagan sizga razı ol. Qancha? 80 ga berdim sizga. Ularga da qatmay beryapti tushib. Men dela qattirgan jo'qman, shirg'ildim qo'shodan. Bu kishi o'rtoqlikda aytdi, ha? O'rtoq aytib qo'ychi. 1000 so'm qo'shildi 78 qildi. Ketdi 78. Rastmi? Bo'ldi. Men bir aytaman. Qo'y. Aytmaylar. Anda tibel. Aytmaylar. Anda olmaydi. Anda qilmas. Qiziq bo'ladi. Aytaymi. Qiziq bo'ladi. Agar alam desa-chi, da 1000 so'm qo'yib berdim o'shada. Isting ko'ngli chiqamiz. Ketdi 79 so'm. Voy, 8 yil qilsin. Anda jo'q bo'ldi. Anda tibel. Bermagan ba'zidan unga tushib berdi bayke. Al, yaxshi 1000 so'm. 80 ga tushib berdim-da. Ketdi. Bitti bayke. Daha gelesin işte. Bitalak 1000 so'm kichkina tavas Tappaysizlar bundaydi. Yaxshi ekan. Sütü qanday? Nima? Qo'yib, qaymoq tubi? Son bersang chaqalay. So'mga nima qilmaydi? Kim? Qo'y. So'mga nima qilmaydi berasiz. Bermasa qiyin. Men dilechi bermagan men Boshim bor. Men dilam. Qiyilpay bermiz. Bermagan men tushib berdim. Bular bu aytdi mana o'rtoqlik. 78. 80 ga 8 qiladi. To'g'ri to'ying. Al birinchi so'da ketdi, gelmaydi al. Shu yerdachi 3-4 kishi Ya kelyapti. buna bak. O'rtasini bo'lib qolash 78 500 qarama bayka. Bunda qiyilpangiz Shirg'ilchika. 500 so'm ketdi. Qiyilmaydi qo'y. 78 bo'ldi. 500 ga bo'ldi. Ketdi buna 78 500 ga. Davlat çoğulu işte o zaman bana geldi. 78.500 ga sodalarla gelişi sizlerge köy tart verir. Jarım kalgan Luis qanday deydi. Uy buyurun bayka. Süt içiriyorum. Deydi mi? Akçaska buyurun. Sizden soradım mı? Onlar uy jagı da köp bolot. Ayakka da kire alып жатам. Menki de niyet kılayınçı bir ötük. Ötük alıp turup bir girmeze. Nasıl oluyor? Kulağıçasın. Uy kança eken? Kulağıcın eken he? Birinci tuğdu. Kaçan tuğdu? Bir ay oldu. Kaça sütü var? 7-8 var. 7-8 var he? Kança boluşun? Boluşun aytayım. 65 oldu gitti. 65'ke verem etmek ki. Birinci turmuş. Nomer aytmamız. 0709 46 10 Qayerdiki? Kazol akkaunтқа кіреді. Таза болбосо ушуга чалып байланыш өтпөй калса алып кетесиздер э? Канча экен тайлар байке? 28-ден 30га чейин. 28-ден 30га чейин. Мал кандай болот байке? Арзан кымбат? Arzanda. Арзан болот э? Чөп кымбаттаганга арзан болот окшойт. Çöptür. 4 so'm oldu. 4 сом болот. Мал багыш азыр кичине кыйын болуп турат. Ну, чоң үй канча экен я, чоң үй? Olur 70 aka. Саамбы? Боозбу? Sağ, Keç boğaz he? Ulan bir hafta da Kanake, sağın uylar, boğaz uylar, çetten Боз aytınız. үй мына. 95 тұрып отыр. 95 kıymat koy ya. Боз 20 литр sütü var. Gelin görmeysiz abi, bilinmeydi de tuğandan bilinmeydi. Туғаннан Февральда
Ортасында туат. Bu kança istegi? 60 tuat. Mına жөндөөлүү айтып атасыз, кымбат айтып атасыз да. Жок, жөндөй эле. Канча Эми берди? чөөрүбүз бар да. Канча берди? 85 берди эртең менен, бербей койдум. Чоң экен, бирок жакшы. Канчанчысын туйт? 3-сүн туат. 3-сүн туат. Жакында жакшы проект кылып атабыз. Муктаждарга ушундай саамый алып берели деп. Жакында келип катты соодалашабыз да. Төз буйса багаларды. Булар канча булар? Onu айтып атам 70 ге берет. 70 не арык багы болсо байке буну. Зато саамды жакшы берет. Анача арык болуп калып, жакшы багыңды. Малдын акысын бериш керек да байке. Ооба да жемдеп койсоң 10 литрден кем бербейт. Мынау 15 литр берет. Бирок жакшы уйлар экен. Жош чоң, а? Могу да жакшы экен. Канча бул? Bunun bolorу 95. Ой, байке, кымбат 90. Жок, 2 туат. Ой, байке. Эки саат элес жанагындай. Неме деген эле неме тос. Мен 1 жыл тең эмес да аке. Эмес да бурайым болду да байке. Канча берди ушуга? 90 берди. 90 бербедизби? Ой, жакшы уйлар экен. Жыл эгиз той бул. 95 туат. Мына ки. Амес бос. Видеозон бери көргөн. Мына. Желини жакшы экен, а? Мынагу биринчи тууганы, мынагу анан кийин тууганы. Жакшы экен. Номерин айтып коюңузчу. 0708 0708 77 77 29 48. 29 48. Ушу өтпөй калса ушу номерге чалсаңыздар мынакей. Эгиз тууган уйду сатып алсаңыздар экен. Канча бересиз болор? Эми келишебиз да. Канча мына? Баазын чыгарып кетейин алуучуларга. 93 берем. Байке. Бүткеле түшүп каласың мына. Шыр болбойсуң мына. 85 болобу? Bu ошондой уйда. 85ке. Каерден уй? Каердики? Күлчоктан. Күлчоктаныкы. 85ке байке. Жок. 86га. Болбойт. 90га да болбойт. 90га да болбойт. Мына урматтуу көрүүчүлөр, уй жакса 90дан ашыра аласыздар. Мына боз кунажы канча экен? Жакындап калыптыр, а? Качан туйт? 1 айга жетпейт. 1 айда туйт турган. Ичиндеги канчанчысы? Иә. Экинчи. Мына туугандар мал боло турган уй экен, Кудай буйрса. Канча болушу байке? 70ке берем дейт. Номерди айтып коюңузчу, өтпөй калса чалышат. Умайын эле кетет. Кетет, э? Бул байке өзү ишенет экен, соодаңыз болду. Кунайың канча уй байке? 80. 80. Мына саан уйлар, жакшы уйлардын бааларын эстерге билип берип атам, туугандар. Но семистерби, жаңгыстарбы? Бооз уйлар. Канча экен булар? Ненин кыздары? Галштиндин кыздары, э? Пародисти Турбаева. Булар сүт багытындабы, эт багытындабы? Булар тууганбы же жаңы туйбу? Эми биринчи туут. Номериңизди айтыңызчы байке. Номериңизди. Telefon kalmadı. 110 kırap turam. Тилекке каршы телефон көтөрбөйм дейт байке. Каердики байке? Каердики? Ак дөөнүкү Бакаята. Пародист уйлар экен 110дон дейт. Эмне соода жүрүп атабы? Жок, көрүп атыр. Канча экен? Канча деп атасыз? 75 деп. 75 миң. Бул эмне согунбу? Байланган biraz. Дальше Бука жагын бир тартып берип коелу, бука тартып берип коюлган деп коюлуп, Кыргызстанда 6 жылдан бери комментарийге жазып атасыздар. Но букалар кимдики я, букалар? Бука кеттиби я, бука? Канчадан кайтты? 65тен кайтты. Но эттүү букалар канча экен я, эттүү букалар? Кимдики я, бааларын айтып коңуздарчы. 100 миңден. Пародисти ба дейм булар, э? Иә. Чоң букалар 100 миң. Сатып алдыңызбы байке? Иә. Канча болду? 32. 32 миң. Бука канча өкөм? Иә. 80 миң. Бышканбы, даярбы, сойгонго?
80. Пробаға тартып көремін ол. Ha, Vespa var ekan dedim, tarazı. Yo, buqalar kimniki dagı? Basını aytib qo'yingchi. 80 tot, 80. Bular baylangan-da. Qancha baylandi? 2 ay. 2 ay baylandi. 1,5 yaşmı? 1,5 yaş, 2 yaşlar. To'liq bişelekler ekan, dagı bunu bişirish kerak. 80 mingdan. 110 dedim turu. Bu 110 deydi. Turu olsun. 110 deydi. Qimmat qo'y 110 ga, to'liq bişelekani 3 ay bayladım. 3 ay jetpeydi-da buqaga. Daha baylash kerak ekan. Ketdi ya buqalar. Çok ketdi. Qancha? 75. 75 ming. Üstüki qancha? 75 top. 75. Qancha? 1,5 yaş mı bu? Eseptep gel. Baylangan mı? Baylangan mı? Baylangan. Qancha ay? Ben tak sentyabrda geldi. Todo da? Oradan giyin baylanmay. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 3 ay. Dak kishine bishirish kerak ekan, ha? Baylash. To'liq nima bo'ldi ekan? Qancha beradi shularga? 65 berot. 65 ha? Na, tamam. Bu sarı buqa kimniki ekan? Paroda ne bu? Aralaş. Aralash ha? Qancha ay baylangan? Bishib qolsa kerak, ha? Bishalib. Qancha ay baylandi? 5 ay. 5 ay. Qancha Sentyabr bo'lishi? qancha qo'y? Sentyabr. Qancha yo'q. Qancha bo'lishi? Bo'lsa 90 bo'lsa ber. 90 ha? Yaxshi. Sizgachi bayga? Bas. 100. 100 ming. Soğukçuluk silgi değişkici tamam. No, cho'ng buqalar qancha ekan ya? Az su Moğolistan'da. Aldın Allah rahmat. Allah sizden razı olsun. Kimniki ekan ya no, cho'ng buqalar? Qancha ekan? 160. Parodasi ne bu? Kırgızistan'da 6 yıldan beri Yaxshi ekan, cho'ng. Qancha ay baylandi? İlk jarım. Daha baylash kerak ekan buni. Daha bishirish kerak ekan. Nimalar to'g'ri ekan. Qancha berdi? 130 qancha beradi? Qancha oldi aka, jilqi? 75. Qancha oldi aka? No, aka qancha oldi? Ya, bosqina, no. Shef. Shef, bosqina qancha oldi? Assalomu alaykum, Elmur aka, qandaysiz? Yaxshi qandaysiz? Yaxshi yurasiz. Mana sizlar so'nggi qo'ysiz-ku. Yaxshi, harakat qilasiz. Rahmat. Onlar video like bosib qo'yinglar, qo'limdan kelishcha tartdim. Sizlardan yaxshi tilak, yaxshi kommentariy o'tamiz.